صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرسوس الأرض مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري صاحب هذا المقام الجدع عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عن باب كسب الرجل. Bab kasbir rajuli utawi kiku bab penggaweane wong lanang, yakni penggawean kasab nyambut gawe. Aw amalihi utawa penggaweane sinten niku amali ar-rajul biyadihi kelawan tangane ar-rajul. Anil Miqdam saking Sayyidina Miqdam radhiyallahu anhu. Miqdam badegus Iqdam aneka Miqdam radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Al-Miqdam an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman gad khairan min an ya'kula min amali yadihi. Ma akala ora mangan sapa ahadun wong swiji ora mangan ta'aman ing panganan qattu babar pisan khairan kang luwih bagus min an yakula tinimbangani penggaweane tangane ahad. Wa inna salam iku kana ono sapa Nabi Daud, ono iku yakulu dahar sapa Nabi Daud. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam lan sak temene Nabi Daud alaihi salam iku kana ono iku yakulu dahar sapa Nabi Daud dahar min amali yadihi saking penggawean tangane Nabi Daud. Ma'akala ora mangan sapa ahadun wong siji ta'aman ing panganan gotu babar pisan khairan ingkang luwih bagus min an yakula tinimbangani yen to mangan sapa si ahad min amali yadihi saking amale penggaweane sinten ahad. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam lan sak temene Nabi Daud alaihi salam iku kana ono sapa Nabi Daud ono iku yakulu dahar sapa Nabi Daud alaihissalam dahar min amali yadihi saking penggawean astane tangane astane sinten Nabi Daud alaihissalam. Marin dapat durung nih? Durung nih. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adebu
deeren sepaling bagus deer kanggo orang panikah iki gak dinto deeren sehasil dari lakon ma'akala ahadun tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil pekerjaan tangan. Apa soko tak noro? Ya noro. Mun tak ada soko ni tak bisa lah kok. Kebanyakan. Otabe kelanon sebu tak ada merepat ta. Artinya nyak benyan orang alako ni kebi tanang. Bener berarti lainnya tak noro alako. Pikiran juga noro alako. Keng nyak benyan bi Kanjeng Nabi itu buaki pekerjaan tangan. Karena apa kapi ini kan pun benyaan dari tanang. Kan orang Islam saya selamat neka, orang Islam lain selamat dari gangguan tanang. Karena nyak benyaan dari ganggu dari tanang. Paham ini? Nah, neka adalah hasil dari lakona orang laki ini kan. Saya belanja aki ke anak bini ini kan sepaling bagus baca hasil pekerjaan. Dari hasil pekerjaan. Tetapi para ulama, cering Nabi berusaha. Nabi ini galak kok. Serak Nabi Daud. Karena Nabi Daud yakulu min amali yadihi. Nabi Daud ni ke sekebai ada hasil dari pekerjaan tanah. Cik saking Nabi Daud gelem mented umat tah, banyak saya beri. Cik saking Nabi Daud cukup tojuk ning delema banyak sing ngetereh. Tapi ini termasuk kalan, termasuk mabrek. Dekala orang lain mereka benih sifat para nabi menjadi beban bagi orang lain kak itu benih sifat orang bagus nih kak sifat orang coba aben jadi beban kan ke orang lain karena mulai mental pengemis mental nggak nih kata gelem usaha pun karena pun sobung ning pikiran untuk akrena seneka lakoneka usaha neka. Pun mental tadi mental untuk pekerja, pembisnis. Tapi pun ketika ada mental nikah, tak hasil ruah nyucul ria, tak hasil ruah nyucul ria, terus nyucul ke masih hasil. Nah, jadi makna dari hadis menikah banyak manfaat dari orang beramal nikah, yakni usaha nikah. Di antara makna dari hadis nikah adalah yusilun nafa, bisa menghasilkan manfaat ilal kasib kangku orang seusaha. Kita lah usaha nyak benyakan orang tak usaha nikah, nyak benyakan bektona terbuang. Nyak benyakan orang tak usaha nikah bektona tada bareng segabe mengomongan bektolah al muaddiyah ilal fudul, mengerjakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini kan mana fudul omong tada gunana akulih ya tada olena bektolah naharuna battalun walailuna naim wa aishuna ya sa'aishul bahaim. Ya banyak orang nganggur nikah. Kita ada manfaat. Mun siang ngagulojor, tak ada oleh mun malam tedu ngak betang. Sebab tak beramal, tak usaha. Tetinya banyak mun orang paneka usaha kalaban panapa kelebihan saya beri tineng Gusti Allah Subhanahu wa taala aneka bakal menghasilkan kemanfaatan. Ya manfaat ka aban tibi ilal kasib wa ila ghairihi juga manfaat kan ke orang lain. Orang saya usaha napa nika bangunan napa nika jualan panapa usahana yanfa ilal kasib da orang saya usaha orang saya alako wa ila ghairihi juga manfaat da orang
lain, bisa beri mengenyang ke orang walaupun dengan cara menjual beli, tapi kan nikah pun abri manfaat ke orang, bisa ngakan, nah, bisa namanya mana kebutuhan terpenuhi, selamat dari nganggur, lainnya mereka nganggur. Bagian pengacara, pengangguran banyak acara. Cuman nyaman dulu aku pengacara. Ya mun pengacara aku bedalah aku jam-jaman roh. Mun pengacara si asli ka sesak jam bisa 100 juta per jam, bodoh per menit. Kita tergantung kelas pengacara nikah, Hotman Paris ya. Wah nikah pun ratusan juta omong bareng, karena omong nikah manfaat pengacara nih. Mun pengacara aja, mun pengacara pengangguran banyak acara aja. Kebere angangah ketemu orang angah buantan nggak punya pesen nah. Ekonomi setianu meroket meroket rokok nares ngecer buantan wis ngalor ngidul kalam fadhi omong kosong kepini ya karena pun ada saya kelakuan nikah menoreng usaha tada omong kita lakon orang tadi usaha tada lakon banyak omong ini hindaren orang nganggur ini kehindare ya pokon panapa sih manfaat pun cek nganggur. Makanya para guru para masyayikh nikah mon beda santri ambu ya pele karo dua cek nganggur mun tak ngajar alako mun tak alako ngajar muruk pokok cek nganggur karena orang ngajar tak harus madrasah bisa mungkin dek kanca bekto alako mula ngangkurnya abanyan masih santri mula nganggur gel nganggel beda kanca ngajak dah ayo lah noro boleh lah ayo noro akhirnya tetap modok sepatok ini kemun tadi kegiatan sekali muntak ngajar muruk rata-rata para guru para masyayikh mun beda santri ambu ngajar tanya lagi muruk engki alako engki tak muruk punten neng alako apa punten tak alako muruk punten be teti apa jong mak jangan mak teti angku tak kitab ben teti nya dari makna hadis nikah orang seusaha gela al-amal benika yusilun naf'a ilal kasib aneka bisa menghasilkan manfaat kangki orang se akasab wa ila ghairihi banjukan kangki orang lain orang se akasab terus orang se usaha benika insyaallah tak bekal andi sifat batalah membuang-buang waktu fudul banyak omong nganggur akhir mulai nggak nikah jadi beban kangku orang lain abang lagi norok reng tua mulai ki kene belanja bi reng tua sampai raja tak usaha ki ngerepotin kering tua kita mbak tak adu nih keponan ya kemudian orang yang usaha nih bisa ta'affuf titi orang si afif bisa menjaga diri andillis soal dari hinanya mengemis. Jadi orang si afif menjadi orang yang menjaga diri, monreng bini afifah, tak sampai ngalak di noreng, tak sampai ngentit di noreng, tak sampai ngerugiaki orang, ben tak sampai minta ke orang. Afif, saya rasa seneng orang mau repot saya rasa seneng orang mau beban nih. Tretan bene tretan, anak bene anak, reng tua bene pas sampean dateng karo sampai dateng minta kita kenceng orang mak tak kenceng lah ini ke akibat daripada malas untuk beramal malas untuk usaha lah Nabi Dawud bialaku apa maturon ke derajat Nabi Dawud yenten pak Nabi Dawud ini kejak sama ku akhirat cek tuan nama jibus seroja dari maji tuan Nabi Dawud maji walayinhu kamal layyantal hadid li Dawud ya Allah pelemesaki beseh
kang kui suara kula sebagaimana ajunan melemes beseh kang kui suara Nabi Daud. Ya mau tak nyaman ya tetap tak nyaman. Cek salah gituan. Saking nyaman suara Nabi Daud manuk sing berjambu Pak. Tak geber. Dari nikmat yang dengar suara Nabi Daud. Nabi Daud ini kamun kadung aswara beseh seger nika bisa lemes. Ate kasarnya bisa lembu. Karena ini mukjizat Nabi Daud. Bun satu aja mukjizat sekandik Nabi Daud kelaban suarana, Nabi Yusuf kelaban wajana. Satu aja mukjizat sekandik para nabi dari awal sampai akhir aneka badan yang situng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi wajhan, paling genteng-genteng manusia. Ahsanan nasi sautan, paling bagus-bagus suarana. Jadi tak ada jalan tak mencintai kanjeng Nabi ni. Mun Nabi Daud alakoh, kanjeng Nabi pun alakoh. Kanjeng Nabi pun usaha. Yara'al ghanam. Kanjeng Nabi ni kan nguan embi. Tak toron derajat yang alakoh ni kah. Sobung cerita orang usaha. Alakoh pas matoron ke derajat selama lakona halal, selama lakona kasaban tak melanggar dari syariat agama mulja semakin benih kebeda kiai nyaman kemahin semak bi almarhum abah alim eleba winongan benar ini kah entar ke pasar winongan ngibet dagangan Pak. Mun santri jatanya dari man kaman sing ngaji ihya ke beliau kemahin rutin dan nika pun sejagat kemahin nika Ki Badri Moyo menjadi gula dak Ki Badri almarhum Ki Badri Moyo nika umi pernah kakang du popo Ki Badri nika sapa Pak molong jagung molong temo neng senenga namen napa ngan kenganan beneka kacang panjang terong apa ngurangin ke derajat yang je umpamana para guru nih kah para ulama la toju edhelem joko padente butuh ruang kok butuh riya saya tak meriah Nabi Daud usaha alako kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alako hari ya Ustadz ngake kiai burung tahu dek remah Ustadz ngake kiai burung rikana hajak ngake tadi Ustadz burung tadi kiai aduh lah gengsi ye HP tampung alako jual jamu dewa jadi HP pun cek si gengsi tempo ngembian mabrek ka orang ye canru video si viral lapar nyaman cilok Ustaz ala kok jual cilok arah apa deh jual cetak kaki lu bener aja lah ciri alako keliru enten nika tak ngorengi derajat usaha ben alako menika selama lakon kelek tak melanggar dari syariat agama bengki mula alako jual narkoba jual khamr jual togel Ustaz jual togel berbodoh meta ada Mea jual toget enten keng karo kena kenyak tanyaan. Polan gula merung, mun bereng tanya tak nyaman. Tapi akolaan ki, itu tak niat meli ya. Tak niat ajual keng kebai dinge-dingen. Kenyak tanyaan kan mun orang ajualan kan mun tanya kita ada kan tak nyaman. Tapi ajual ki ya jan. Bedek orang ajualan togel re karo kebai nyak tanyaan, kenyak tanyaan orang. Oh bede. Selama ini tak keluar dari syariat agama usaha alako yang akhirnya mau letak laku sekali ada ring mati dari kanak itu ada ring mati itu timur bersiaran mak soleh alhamdulillah cair ada ring mati enten benih gula gini kan enten benih gula mau tinda aja ring aman tuh sepe ring mati rang aduh
Depur rakorakan palang ya. Eng kita kutu panjen. Jadi orang si betul lah, jadi orang si apa? Nganggur benih kena lebur. Nah, Nabi Dawud ni kenapa lah aku nah? Nabi Dawud ni kan abai kebai dari besi, semacam pakaian besi untuk perang. Napa sunatul yadawiyah kreatif aja. Kreatif Nabi Dawud nih kan. Wa yabi'uhu liqaumihi. Hasil dari kerajinan tangan nih kan, besi eromat terus kebai. Napa nyamana tameng kebai, baju besi. Jual dekat kaum. Annahu khalifatullah fi ardihi. Padahal beliau ini adalah khalifatullah. Otosna Gusti Allah. Masya Allah. Ya, umpama tak gelem alaku tau salah kok cukup. Timun bede kiai alako roce kikiri. Mau maki alako arale nengeneng. Emang kalah kapi, kowe kalah kapi. Reng usaha kowe kalah kapi. Nah, hadits nikah faedana. Pertama menunjukkan adalah fadlul kasbi min amalil yadi. Aneka menjelaskan tentang keutamaan alako bitanang. Benar berarti tak setak bitanang ya pokon alako napanya mana napa neka sebangsa usaha tegeng ki terus napa pun berdesi dek pabrik sampai dek pabrik itu dek pabrik ikan tanang ki masih ke pabrik tanang nyoi mak bedor nyoi al muhibbin kebele tak tak tahu ben nah kono porek konrek butuh kopi kan yo ngojo para pengaman toto dek rekaman tuh dia kutu ya mun tak ngeneng nyari lain rek apa deh pokoknya sesiap melanggar dari agama juga es wawan es cendol, es oyen enak gue kursi tambah N ya nambah N ya nyaman tuh ada tak nyaman SN dia beri es dia neng anon putu kopi nambah N dia deh ya tuh macam mau goreng walah hasil Indonesia nih apa saya tak kena jual pak mek ngocak tak nemu lakum pian bedhi pepolong tompok baju bedhi tompok baju saya tak baju buang kita mau mak jalil pepolong itu tirosoan apa saya tak baju marah ada saya tak baju di Indonesia ini baju kapi kerja kakanan ring Indonesia ring Amerika nih gawok ke Indonesia pak entah nungguan bakso granat cek granat kakan ring Indonesia ning Amerika granat juga ngebom dina ada ke cilok granat pun bodoh boleh bakso mercon nih kakan kau orang hebat dari Indonesia aja bakso granat bodoh bakso mercon beda mak teti nikah mie setan je beda kakan gigi birik setan je lah yompa mie setannya mana Masya Allah bakso rudal padahal Iran kebe ngebom Amerika temur Indonesia kakan rudal lah bakso rudal bakso mercon bakso granat apa boleh pentol beranak tak cukup bun korbin saya kakan buduk nih kakan ki ya aduh mon ki tahun ning mulai ngocak alah kok apa cik Indonesia dia saya teh kening kakan rebung kening pereng kening kakan Masya Allah rambenen kening sawi apaan boleh saya
Terane na sampean delok mbintak melo. Kakan kapi. Dadi cek sampai tak usaha. Usaha apa? Ya usaha dari macam bi pangeran beri akal, beri kerena bi Gusti Allah. Kal ki pasar beda. Pasar desa ya beda. Mungkin mulai banyak jualan, banyak gas alhamdulillah. Banyak ringan jualan. Nikah napanya mana? Bentuk usaha. Tapi mon bedereng usaha, mon sampean andi obeng lebih. Beli nih serca-ocaan mon bedereng usaha malelek ke. Masih tak beli taber tok je seneng, Pak. Kula mun ana story napa dagangan. Tanya kita je senap, lo seneng lah alhamdulillah. Bedereng ngata kita meli karo tanya tok. Pas apa boleh beli. Dan sampean bola beda tetangga Pak jualan, penapa maracang Pak beli cenah beli bayi cau-cane sakone, king ke bayi. Male aroma sajaban dia jualan beli. Beli bioreng. Nah, ini ke fadlul kasab. Napa? Narangaki keutamaan daripada napa? Kasab. Taib. Jadi tak ada orang sepaling utama kasab ini kasaban pun marajarasaki mau nebeng sana para sahabat yang kipeneka kasab sahabat ini ke dalam perang yang kipeneka amwalul kufar dunya hasil rampasan perang peneka ghanimahnya mana lo niku paling utama na pekerjaan neka anapa karena ekoca asyraful makasib atau afdolul makasib karena lima fihi min i'la'i kalimatillah karena dalam perang nikah bisa membela agama Gusti Allah li'la'i kalimatillah wa khudlani kalimati a'da'ih ben moso ini gak bisa ancor aslinya tahun lain ngerampas bareng orang hatta bareng orang kafir boleh dunia tetangga boleh tekening ngalak dunia na orang serabai orang Islam atau orang kafir tak boleh diperbolehkan ketika terjadi peperangan nyaman ghanimah hasil rampasan perang halal anda itu termasuk afdolul makasib tentu neng negara-negara perang benih negara yang kantoh anapa mak yole akibi agama karena ghanimah nikah hasil rampasan perang nikah mon beli pole ke orang kafir baik nikah senjata atau kendaraan hasil rampasan beli boleh seragi boleh ya kebe nyerang boleh garing Islam aboma kebe ngebom boleh ya pistol kebe medil boleh berarti dengan merampas harta mereka dengan merampas kekayaan mereka maka mereka akan hina tandi kekuatan maka ghanimah halal benik afdolul makasib asyraful makasib afdolul makasib karena dalam panikah beda i'la'i kalimatillah beda perjuangan membela agama Allah Subhanahu wa taala wa khudlani kalimati a'da'i ben bisa napa merendahkan daripada musuh-musuh agama Islam aneka lambe zaman para sahabat mudud nek binen dadi tawanan perang ki ya mon beli boleh bolong boleh kebolong bi orang kafir ngandung ya kafir boleh ada mon nek binen setawa tawan perang gele beli boleh de negara nek beli boleh ya apolong tedung bi orang kafir anan ya kafir boleh anan kafir boleh kafir kapi mangkana jadi budak ring Islam ngandung ya ngandungan ring Islam nah mentermuka beri rezeki pareng rezeki si halal ya tadi si kasengkah ya Hashim ini kan mana debu lek kate kerja iku sing istiqomah ojo pindah-pindah debu ya Hashim nek ono pekerjaan sing kira ono sing enak ya wis iku tekunono ojo ngali-ngali debu ya Hashim tekunono mbok dodolan mbok apa sing dikira iku wis enak iku wis nyukupi ojo ditinggal iku sine kedhe pun yai jelengale tekuni galu kita moro pacela tamro rajeng ki dari moro langsung instan langsung moro raja ya hasil raja yang kadung jatuh ya sara ya
Dadi koli kada cek morogen majeregen mun aja. Jeregen kalah. Aja jeregenan wi jeregen wis ah. Bodregen jereg. Jeregenan wi jeregen ta wis ah. Jeregen ya tak ada ya. Aja ki jeregen di mun jeregen. Kita moro dadi jeregen kan lho. Juragan tak repot. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian ya jangan saya tua oleh siapa nyaman dia kau tak tahu nyaman cermet kau deh aja bulan. La ilaha illallah pun mantar muka titik ilmu semanfaat ya jadi sampai tak laku usaha iki ane kamu tak dukung bireng bine tak dukung bereng bine si solihah repot pak repot monte dukung bireng bine sesolihah tina laka masih tak paju pokok ben mole duduk remecen lepatin sampean tina masih tak lepese pokok mole pakun me semeng kok keben pakun mata bereng kok keben iya saya pula jual kerupuk sampai ayam tak maju monte etat petat we aneh kementai dukung bire-bire soalnya tak bisa tiga tak paju le cilok bertiga le dek kula kak tujuan kula ke cilok nih kayak kok din sampean tak ada lebih bilan pancet cilok kayak kok kayak orang dek remah kula tapi atene reng laki masih lah bingung saya kelakuan bingung urusan kelakuan urusan kajik yang mun reng bine pancet yu'raful mar'atu etam motak beteng reng bine nika inda fakri zaujiha etam mon reng bine nika reng bine cek bagus mon selake tapak fakir ya mun tapak jeje mata berdo tepan jeje tano kan apa lek yenje tak yenje kok anu tak kuat kok nyelo kopi kak EPC ta kak, kau masih EPC ta? Kusuk kak, kusuk bareng, tepan jeje, jejel tepak jatuh selake, salah jatuh kike sakit, kau jangan sebini, cekak mata netok, rek, karena ada penyakit eko, temu pondok seperti kering bini sesolihane kah, inda fakri zaujiha ketika reng laki letak salah nyaman lah aku nak keneng PHK, keneng pecat, terus keneng gusur, sini bah tada kelakuan dari reng bini mon pancet keadaan nah pancet nih ka beles seperatena oh istimewa leceh ini icek noman unjung kok masih tepakan kok masih tareng Rita Sugiarto aja can nyanyi Rita Sugiarto aku tak butuh uang hanya butuh disayang ala ko jedok ben dia ayang sayang ngetok cek bini no anak-anak orang je bini dia tak pakanan na ya mon bini na ben Rita Sugiarto tak butuh masam-masan jan ya ada tak nemu yang kita ti mon tak dukung bireng bini soalnya baca repot nih kak pontikel pokon sampian sampai abeli pole dak kelakuan saya tak gena lambek kasah tikal kula nerema belenjai tai belenjai pokon sampean calaku bareng sini benih tare usaha sarang tore muana wah nih keluar biasa cek uang buang itu masih tak pateratin pak pengaruh aja tepak sebengke sampean datang diri mau kemana sih mau aja jam nambung aja buntu kelampin tu bebali wong durung ban tak kok medeng ban kemarin ya mentar moga titik ilmu semanfaat. Jadi ini kan nerangakin apa? Fadlul makasib, mana keutamaan dari beramal atau usaha alaqo. Ibarat sini kan mari ngaji alaqo bian. Kima saja kita sopu mulai rezeki diberi ya. Bukan engke. Ban jolon kita sopu. Ile kun pakun ya jat pancet deh. Lango ngaji ya kelu. Alah, kemarin sing karo ning setengah jam paling lebih ya sakone. Oke, tak kira kamalaratmu ngaji tok jabon jan pira.
Orang aja lho, kakek ngaju lho julung-julung entok kok jan suwene. Aduh. Ini cabine mbak nule, cabine nule. Kok tepak sedih ciong kakek ciong. Ngaju tok nya. Yang lain aja lho nyanyi lah droba saudan kok lebu sapu. Lah siang. Wah kanjeng le cakang bontok aja lah. Dadi apa kok aduh wis. Lah lecong nyawanan lah keme deh. La ilaha illallah. Engke mun tepan bekalan tepan dua aja cek iyen. Ngakan nelpon kok ngakan aja kayut. Apa deng nelpon? Iya rek benge ke bini terus tawa cong. Panel pun tok lah kena tempatnya relako. Kok apa deng kak ya kok. Nelpon. Aduh jagun karo lah. Lama ringki baca lah ibadah apa sih tak berapa. Alaku ini termasuk ibadah selama sampean tak niat lo maluan bi boleh tetangken. Niat abek tro ibadah ngelaksanake perintah talabul halal fardhatun ba'da kulli fardhah nyari barang si halal iku wajib hukumah karena perintah Allah engko alaku bener karena ngereyen nah tro mekalah maboro matemor kita oleh ganjaran mangkan setengkak na orang se alakoh nyari rezeki si halal setendekun setengkaan nek ganjar dening Allah Subhanahu wa taala bahkan Allah taala lebih cinta ada orang yang nyari rezeki si halal sampai payah daripada orang yang tak rontoron diri langker tak rontoron dari atas sajadah kengkalan li ghairi cuma mabrek ke orang titi beban ke orang lain nyosaki ke orang lain Allah Ta'ala lebih senang ngabes orang seiman ke Gusti Allah payah nyari rezeki si halal sampai dung tedung sampai kapalan tanah karena nyari rezeki si halal ya insyaallah maturmu ketetil ilmu semanfaat nyonda ke Allah Subhanahu wa taala maturmu ke setandi lakoh penemu lakoh parang lakoh si halal si barokah kanggo sangoh taat ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab Allahumma salli ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik da kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun Allahumma salli صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلاوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وخي عقيل بن سالم قطب رباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني سنة شاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر ثم إلى المقدم ثم إلى قطب رشد البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الحبشي قطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصول المنفرم المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمخضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلامة محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم الحبيب علي كويتان ومحمد بن طارق الحداد بكالونgan والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب محمد بن هاسم والحبيب الشيخ أبو طوبوتي والحبيب حسن بهرون والحبيب عبد الله الحداد سانغين والحبيب جعفر بن شيخ خان السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف كبون أقوم والحبيب هادي بن شيخ أبو بكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالم صحابي تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب أحمد بن صالح الهدار سلام بيبي نونgan ثم إلى روحي كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافعي وزوجته وأصولهما وفرهما ومن انتسب إليهما ثم إلى روحي كي هجي عبد الله محسن وزوجته كي عبد الحالم جاسم كي هجي معروف عارفي صاحب الحول كي هجي عبد العالم بن عبد الجليل وأصول مفرم ثم إلى روح صوب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته على جد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات وشر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطل أعمارنا في طاعة ورضا ويمن علينا بكمال محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلافنا صلى أن الله يعطي كل سائل منا منكم زولا ومأمولا على ما يرضي الله ورسوله هب لنا كل خير وعمل معنا وتنهر ويحفظنا من كل شر بؤس وضير وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة